mi zong zong hian thil a chil kan nei thewa ke ngei po hian thil tam tak kalo a chil ve to thina mi van nei deuh te chuan an nuna an tangkai pui thei tur thil an a chila mi van duai deuh te chuan an dam kho chuana na thil tangkai mi lo le thil tham mi lo an a chil thunga kumsang hi som pathum july tha han smati thru in b farm zir turin mizoram ka chhuwa sana khati hun lai khan kumsom pariat mi lek kalani a kalung len hnem nan le ka ko har lu tuk tur min hnem turin basketball ka achil ta a thiu chuan layup che ka thiama ka in khel pui thin vai ho te kha chamo bon min ti ve thei to ni ma se competitive basketball hi ka khel vak ngai lawa ma se basketball a varsity week te chuan gold medal pali te chu ka leve a thiam lu tuk chu nilo mai la ka ti ve thei no no ani kumsang hi som pali a khan Clash of Clans mo COC tuna po mithen kha chon la khela le Dota he poi min la edict na sa kumsang hi som pali khan ke ka achila he hi ka thil achil to azonga ka in chir na berani ka experience atang chuan mobile games addiction hi ke chuan khovela thil tangkai lo berte jingami ka tingamani COC awang hian ka phone battery apuam cheveka Dota addiction awang hian in jingdar thumdar li thing games kan khel thina B farm 4th semester kha ka fail pha ani Dota ke edik awang hian kumsang hi som panga a khan beatbox ke edik lemo beatboxer bon ni lo laure re khan chun jan jamin tila in bolai point in thiar lai pon in suk lai pon thì khan WhatsApp group na zong zong a voice notin bitike thì khan ti de char ZBX zo beatboxer za de khan ka tel ve man zoya du darshan ate varsity week ate live performance te pokati ve man ani kumsang hi som paruk le kumsang hi som pasari khan khovela sek ber ni lo lawin ka pe boy le to char ka sek ve theilu tu ka nia gym hi mizo thalai jinga chuan hei a bei war masapol hei publicly in kania sum senga sek a ho tia mi mu sit tuan masapol ha kan ni ve mo tuna chuan gym da chu thil trending changkang nei na lo ken tel alo ni le ta ber maya ika B farm final year a varsity week a po khan powerlifting le weightlifting a te khan gold medal kalave ani thil engpo hi basketball ani emo mobile games ani emo beatbox ani emo bodybuilding ani emo atha thei ang bera ti du vek mi kania ka thil a chit to chu ti bur chi hi kania loman che the te po ka hlo chuak ve threin ani kumsang hi som pare da in her chu me chuan hello YouTuber le to take me and it's your boy just more right here kala sareng me March sang hi som pare March tha atanga me tha chung khan 50k subscribers ka nei mana mo puiven ya ti hun lai te kha chuan John Chana tenen Misual Pa tenen Anthony Wolf tenen Ziom Lo tenen Ti Nun Siam tenen Timothy Wang Che tenen kan ri ho ve lai thre ni Geo Sim ron tan tir lai vel khan ya thakata 3GB ni to loi mo khati hun lai khan 3GB per day kha aron lar hun lai ti vel khan ni ta mo alung len thak le mai kumsang hi som paret August kha ve khan zirna ka chun jom do wangin YouTube kha ka thla maka khati hun lai khan thil pahni hi kati kop thiam lova mani atang chi khan thil pakhat a chi bur lowa balance taka ka hobby se ti kop dan ka thiam thar ve amo tuna chon PhD ti chungin ti hian ka research te le ka hobbies dang te ma nak lo a chil thin ka lo edit thin te kha ti hian ka manage kop thiam ve to ani ka thil edit to te khi mobile games ti lo khi chumo hobbies anga nei in kala chun jom zela entinani basketball hi competitive khel ngai lo amaro chu basketball hi cardiovascular exercise atan ka mangtrina gym kala kal chun jom zela ni lo chunin mani ruma ka workout ta YouTube po ka manage chole tanta ti hian ka zirna research ero hi chu kala da poimo ber ta zela ni mani khan bakhatin ka video aron komena addiction hi isha thiam lova addiction chung chang ron soi ve to so min tia lana lem lawa chan chu angai dana ron soi kha ani ve me ke point ka chinala ka ngai dang soi thina ka experience atanga addiction tangkai lo ber te jinga mi chu mobile games addiction kha ani kumdin thil thar addict zel na chan chu antinan basketball de beatbox de bodybuilding te hi ka theina in atlin tok thleng ka addict no hian a boring ka ti threin ni thil thar experience a
zirbel zel hi kha chak thina baka ka career tour ani lo wang hian akuma kum han beya thil pakhat chau thiam ai chuan tin thil thar zirbel nan experience thar nei zel nan a tha ka ti a kumtin hi thil thar ka dik zel da thin ani kum sang hi som pakwa hulama ha chuan self improvement han a chil chole tan ta kong eng ki ma kanun kha ti ma song ka tum le ta berani top mai ni ka thei nei na atlin tok po hai chuak pe lo khopa that chian hi ka hlawa bible chuan mihring sum hlu chu taima ka ni atia ka pa po hian a soi thina taima le tuar chel tur hian min zir tiran sa ka pa po hian kanu po hi nu taima takania chuwang chuan ke po hi kan ha chuan ka taima turan ni ringot mai ni zelo chuan I chol hmanga ka ron ho zuai chung han ka in thla da ve a chan chu ina chuan in nu le paten lo ma hange han pang chana hanin duat tir ve de po ha chak thina mo na kan that che ve de thina ni ma se hostel a hete ko hi chuan ke aya thokna sa hi an tur ani lo ti rel ro hi kaputa ta ti hian na hi ka thok vak mai thina ni soi to ang khan mi zong zong hianin thil a chil kan nei thewa ke ngei po hian thil tam tak ka lo a chil ve to thina mi van nei deuh te chuan an nuna an tangkai pui thei tur thil an a chila mi van duai deuh te chuan an dam kho chuan an thil tangkai mi lo le thalo an a chil thunga nang ni engei in a chil ve le comment section lama hani ran soi don ya